Može odmah. Može. Dobro. Da kažemo, naše trenutno odredište je Bratislava, temperatura je 24 stepena. Otprilike. Moja koleginica inače, da, moja koleginica je vrućina udarila u glavu, očigledno. Naše finalno odredište je Namestovo. Namestovo, koje se nalazi na sat vremena vožnje od Bratislave. Mi smo trenutno na autobuskoj stanici u Bratislavi, koja je ogromna. Stali smo, ne kažem gde stojimo. Ekipa je iza nas. Ekipa, ajde da vašu kamere svi. Možda su malo umorni, ali su svi veseli, raduju se našem konačnom odredištu. Sigurni smo da nas domaćini tamo očekuju uz poklone i pozdrave, tako da vidjet ćemo. Predivne slovačke specialitete, otprilike nešto, neki kompot ili sos od višanja sam jedno probala koji je fenomenalan. Ja mislim da je to slovački recept. Nadam se da nas to očekuje. Ja još uvijek nemam iskustva sa slovačkim receptima, ali se radujem isto. I poljubci. Da. Mi se radujeme također druženju. Evo nas, teraz sme stihli do Bratislave, čakáme autobus do Námestova a i tako. Srpski. Dobrodošli u Bratislavu. To Bratislava, going now to Námestovo.